uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga-ke bazalwane uNkulunkulu nami ngisukuba nokuzoyibongela uNkulunkulu unyaka uqaliwe wonke kuze kube manje zenzele izinto empilweni kodwa uNkulunkulu ekhona esigandile ekubona konke ngoba akukho okuyiphutha uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi sekuze kwafika kulesi sikhathi. Ke bazalwane ngizodonsa nje kancane indaba yami emuva ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu owangifaka entabeni. Ngangikhonza kumnandi lapho engangikhonza khona. Ngikhonze bazalwane kumnandi. Kodwa ngithi mangiqeda ukukhonza kube khona lento engathi ayihambile kahle. Njalo ukukhonza kube kwaya lokhu kuzwakala ngathi akakhaba kufengena inkonzo bengena inkonzo ungena indumiso kwenziwe konke mase kufike ezwini sekuphuma inkonzo kube ngazathi ngayoqala phansi ngiyogcina lapho ekuzokhonza khona futhi kumbula ukuthi ngangize ngisuke bazalwane ngihambe kunomunye umntwana wentombazane sasikhonza naye sambe naye sithi siyokhuleka siyoshona le phezulu emahlathini sikhuleka ngizwe ukuthi kunento ngize ngisho mangikhuleka ngithi Nkosi ngiyacela Nkosi yamakhosi ungiphe ibandla engizokhonza ukuthi kusuka lapho ngalokhu njalo ngeqe ngiyo ePentecost ngelinye ilanga ngenkonzweni ngangidlula khona la bazalwane kodwa ngingakaboni kahle ukuthi kwenziwani kwakungenwa la ekhaya thina singena late ngithi awuthi ngene emkhosini phela nje ngibuza ukuthi uNkulunkulu baba ngikhonzele ngiye ePentecost ngiye eVictory ngithi mangithi ngiyaya ungahlangani ngithi mangithi ngiyaya ungahlangani. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngento angenzela yona ngoba wangenza ngaba nokuthula emphefumulweni wami emveni kokungena ngithi awuthi ngingene ngangithanda ukungena emkhosi ngithi awuthi ngingene emkhosini ngoba ukungena emkhosini selokhu uqala kwami uqala lesikhathi ngiqala ukuthi ngiyakholwa ngafundiswa nje ukuthi kuyangena emkhosini ngingene ngingakazi kokunye ngingene kuye mtshontshe nje iphalishi ngiqhubeke ngithi ngisemkhosini phinde ngiyeke futhi sonje bazalwane angene emkhosini ka 7 days kwathi kuyiSaturday kuzosa kube niyenkonzweni kuze ngithi Nkosi yami namhlanje baba ngisaphindela khona lapha uNkulunkulu ke bazalwane wangenzela umusa ngoba ngathi ngosuku ngoba 4 yini wangikhombisa yonke into ngebandla lami engamkhonza kule ngathi ibandla lami wangivezela nje yonke into ngayibona yonke into kuqhubeke ukuthi ngoSaturday yakhona ngithi lekusuku ngisikhosini ngisazophindela futhi mangivuka Sunday ngiyalapha hayi ngivuka ngilala ngithi mangilala nje ngiphuphe ngathi ngiyahamba ngibona ngathi ngiyahamba endaweni engingazi ukuthi ngiyizwa ngiyathulwa kuthiwa ngingayisa ntoni kuye fanele ukumbonga ngizomnika ukuba ngendlela estrange indlela othi uzwe ngathi nezintweni ziyasiphuzela ekhaya kuthiwa ngingayisa ntoni kuye fanele ngigijime ngithi ngiyakhona ngigijime ngiyakhona ngithe ngisagijima ngizwe ukuthi ngidena ngiyagijima ngivele ngiphaphama ngithi baze kwathulwa kamnandi lapha kuthula ukuthi ngayisa ntoni kuye efanele ukumbonga ngivuke ngigeza ngithi mangivuke ngize ngangijwayele nasenkonzweni ngifika ngifike ukukhuleka ngithe mangifika ngidlula la ekhaya ngenwa kunala engakhuza khona ngapha phezulu ngithi mangithi ngiyadlula la ngiqhamuka lapha ngisakhuphuka yizwe lemvuke ethi ngingayisa ntoni kuye ngithi ngayibona abantu becula njengale ndlela ebengizwa ngayo ngathi mangiza la ngathi khona into engiphakamisile ngizongena la egethini ngifike ngingena kwakuhlala kubhekwe ngapha la ekhaya ngikubhekwe ngapha ngafika ngathi ngiyangena bathi umama bozohlala la hayibo ngabona sekumama la ubaba la umama sasihlezi ngaqala ubaba ukuthi umama kube ahlaliswa phambili ngazo ngathi ngenhliziyo ngathi ngathi mina ngangena ngathulezwa ukuthulwa ngezokusakhuleka kwakhuleka abazalwane ngakhuleka ngezwa nginokuthula sengiphuma ngihamba washo nje ngaleso sikhathi ngathi nje uNkulunkulu wangenzela umusa ngathola ukuthula ngangabe ngisaphinde ngibe nokuyaluza emphefumulweni wami ngithe uma sekuzoba iSunday elandelayo ngabona umbono ngathi sisenkonzweni enkulu sihamba nabazalwane bala entabeni nabo bonke abazalwane bakhona sithe masikhona sonke bese ngiyahamba ngibabone kunama phaya abazalwane balapha engangiphuza khona
bese ngiyaya kubo ngithi awusanibonani bazalwane bavume bajabule bese bring it back ikhali ithi ngathi kuthiwa kudliwa kunesikhathi sesikhathi sokudla kodwa uma kuyodliwa kudliwa ngamathikithi bese ngiza mina ngithi makubring it back ngithi mina hey bazalwane angeke ngisakwazi ukuphindela lapha ngoba sekuyangicela kusale sengihamba sengiphethe ithikithi ngiyalapha ke bethi bona hayi alisekho elakhi ithikithi la elakhi ithikithi lisentabeni ngeke ukwazi ukudla ngethikithi lala elakho lisentabeni hayi ngihambe because ukuthi ngihambe ngiyolanda ithikithi lami kubazalwane basentabeni ngoba sekushiwo la so ngibonge kuNkulunkulu ngoba ngangisathi nginalento ukuthi ngifuna ukuhamba ngiyovalelisa ngibatshela ukuthi angisakhonzi nabo hayi avele yagcwala incwadi ngambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ngithi empilweni yami Mhleze ngisho ngithi baya uma kukhona ofuna ukuhamba ngathi uma ngiyophuma la ekhaya ngiyobe ngehlulekile ngofa futhi ngingasakholwa ngoba kuyobe kuukuthi ngesaba ukukholwa ngoba into engangicele kuNkulunkulu ukuthi ngicela Nkosi ungifaka lapho kunezwi likaNkulunkulu okunezwi lapho khona bazalwane ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke ngisho endleleni izimo zivuka zibheka ngapha nangapha ngiyekhuleke ngakhumbula ukuthi kuke kwababiyana kwaliwe emoyeni uthema kuliwe emoyeni ukuthi uyabona ke manje ngiyaphuquza ngifuna ukuphuquza ngakhuleka kuNkulunkulu ngamtshela uNkulunkulu ngabona engibonise ebusuku kunabantu abangculisayo abaningi engababoni abaculayo abasicula icule lithi ubani ongahamba ngaphezulu kolwakhe ubani ongahamba ngaphezulu kolwandle kuphela indodana kaThixo ngabe ngihamba phezulu kwamanzi nithi hawu uJesu ngesikhathi ezohamba phezulu kwamanzi wayezwa lento siyecula sithi ubani ongahamba ngaphezulu kucula abantu abaningi kuze kuthiwa no one ngicula mina ngiyaqala bayavuma ngithi ubani ongahamba ngaphezulu ngihamba phezulu kwamanzi ngiyathela amanzi ngihamba ngaphezulu ngicula sonke bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi ugcinile kwaze kwaba lapha wangifaka entabeni yendlu kaJehova ngiyabonelelwa ngiyaphila bazalwane nabo bonke abanye asebekhona baye bethi mabengena ngibabona sebebaningi ngithi siyabonga Nkosi thina sonke osenzele umusa engathi osengelela engangaphinda bheke emuva ngoba lithizwe ungaba ngcono kube awuzange saze sezwa awuzange waze wangena walizwa izwi kaNkulunkulu kuyoba ngcono kodwa bosezwile maye kuye so nje bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ngiyamdumisa ngothando ethandwa ngalo nangakho konke okwenzakalayo siyambonga uNkulunkulu owavusa lendawo mina ngifika la lendawo yayiyenye into kwakade kudayisa ilokhuzana lana ingane iphumela esikoleni size la kudayisa intshwala so kwathi makuba nje uNkulunkulu ngiyambonga ngiyamdumisa inkosi yokusiza sisebenza uJesu Kristu inkosi